Zdravo svima i dobrodošli. Ja sam trenutno pored Vrmđanskog jezera, koje se nalazi blizu Vrtnja. Svakako je lepo ovde, pa sam zato poželjela da i odavde snimim jedan energijski sastanak sa svrhom kanalisanja svetlosti, ljubavi i mira, širenja svetlosti, ljubavi i mira svima i planeti Zemlji. Ukoliko želite da podržite sve to, možete da nastavite sa videom. Ok, namestite se onako kako vam je najprijatnije. Prebacimo fokus na disanje. Dubok udah i izdah. Obratimo se više svesti, univerzumu, u što god da verujete, da nas podrži u toku ovog energetskog sastanka sa svrhom širenja, jačanja svetlosti, ljubavi i mira na planeti Zemlji, za najviše dobro svih nas. Lagano možete da aktivirate slobodan protok energije onim stilom, razvojnom metodom, tehnikom koja je vama najprijatnija. Neka se vodopad čiste energije iz centra univerzuma spušta na teme glave, lice, potiljak, vrat, ramena, ruke, grudni koš, stomak, leđa, donji stomak, donji deo leđa, noge, butine, kolena, listove i stopala. Neke niti iz stopala odlaze duboko u zemlju, a neke niti iz zemlje kroz stopala prolaze i prožimaju celo telo, daju nam stabilnost, dobar fokus, odličan odnos duhovnog i materijalnog. Lagano, racionalno možete da promatrate sve šta se dešava narednih dana, temeljno i detaljno da analizirate ukoliko to želite. Možete da zamislite da ste u jednoj energetskoj lopti koja vas štiti od svih negativnosti s polja i jača najbolje u vama. Znamo da se energija ne može uništiti niti iz čega stvoriti, može da prelazi iz jednog oblika u drugi. I to čini upravo sada. Čista energija, čisti i bistri um. Prožima emocionalni aspekt. Prožima svaku ćeliju tela. Tkiva, organe, sisteme organa, organizam. Udahom unosimo čistu energiju, izdahom sklanjamo sve čemu nije mesto ovdje.
tanane zlatne niti uspostavljaju dobar odnos, balans svih prioriteta, svih aspekta, odličan odnos uma, tela i emocija, koji je adekvatan za svakog od nas. U ovom trenutku, za današnji dan i naredni period, osjećaj stabilnosti, usklađenosti, čistote, ljubavi i mira i lagano neka energija dodatno počinje da se širi na sve 4 strane sveta, prožima svaki atom zemlje i dolazi sve do njenog jezgra, energija obnavlja biljni i životinjski svet, dolazi do svih onih koji čine da ovaj svet jeste bolje mesto za sve nas, koji su na putu svog ličnog napretka i razvoja, pomaže svima koji bi voleli da su zdravi i podržava ih u tom procesu. Oko planete se stvara još jedan zaštitni omotač u zlatnoj boji. Dodatne svetlosne niti dolaze i prožimaju vazduh, zemlju, mora, okeane, sve se to odvija na blag, prirodan, bezbedan, najuzvišeniji način za najviše dobro svih nas. Doprinosimo da u kolektivnoj svesti donosimo čistu energiju, a krenuli smo prvo od svog uma. Jer misao je akcija. Zahvaljujem svima kojima smo se obratili na početku.
Zahvaljujemo planeti Zemlji. Zahvalite sebi na tome što radite na sebi. Svima koji ovaj svet okreću, koji doprinose da ovaj svet jeste bolje mjesto za sve nas. Hvala vam na tome što ste učestvovali. Ja vam šaljem lepe misli, ljubav i mir.